Boina le har satnate alo chuaka Massachusetts are main boina dangin haron chunjom jela North Korea le South Korea hinkar bawrok po athalo taviau bok ane voin hi January ni rok kumsang ni somni le panga ane US Secretary of State Anthony Blinken chuan anthurol pui South Korea tloin Seoul khopuya hun hamang meka Blinken hian South Korea hatlo chanber chu North Korea tanga nuclear ral thuam manga vauna anto wang hania chumi chungchang le thildang poimo big te soiho turin South Korea capital Seoul khopuya hathok luta tichon South Korea US Secretary of State Anthony Blinken how mek lai le in biak na chikrang krang te anei chau mek lain voin chama dar somvela khan South Korea media krang krang tele US media ten report andon naita Kim Jong Un kai ruai North Korea chuan South Korea tanga nai vai tak Eastern Sea ballistic missile haron kapluta hei hi South Korea media tele Japan media te chuan in vauna ngayani anti North Korean ballistic missile haron ka hi Japan tan po lungoi thaklo tak ania Korean peninsula le Japan in kar tuipuya atlak main kilometer sangkhat javel jata thui haron thlok man hane South Korea military te chuan North Korean he ballistic missile haron ka hi en china tana hamman hania kumsang ni somni panga kumin January ni somnia US President Thar Donald Trump chu laklu ani dona hemi ma hian North Korea chuan testing activities anti hetiang ral thuam lam chi chrang krang en chin na hi December thatop lam le kumin kumthar tir tun thleng hian nasatakin hatipung chawani antibok anthenom lokami Japan sarkar le South Korea sarkar ten thuchua hansiam dan chuan he thil thleng hi North Korea in South Korea le Japan telaka ral thuam manga in khrau sakna le in vauna ta na amman hania Korean peninsula le Japan in kar tuipui hi anon target ber hania tichon helai muna tuipuya hian hatlaka wangin South Korea le Japan kana tan amman tlak don empty en chinani ti chiang takin hanem hetani antibok tichon hetianga North Korean missile haron ka chhuangot nuwa hian South Korea Joint Chief of Staff le US the Pentagon ta chuan thuchua hanai zuita North Korea khopui Pyongyang bullok atangin he missile hi ron ka chua hania missile ron kap chuak tura hanin bot sailai tang toin US le South Korea chuan he missile hi ron ka chua antumani ti an mulok dai toni ti an sai boka Korean peninsula le Japan rama remna le muanna ti chathai tu in vau thaina hlom takani tin thuchua hansiam zui bok ane hemi chungchanga hian The Telegraph chuan report an pek danin nikum kumtop don trepa khan North Korea hroi tu Kim Jong Un chuan political conference sakawa heta hian US policy chungchang soi selin Biden administration in Seoul le Tokyo ne na security lama tho ho na ti chak antum dan chu nasatakin hasoi sela South Korea le Japan te hi US sa Biden administration chuan mindau dal turin nasatakin military lama athuam chaka masa hetianga US sa Biden administration malakna wang hian engang point South Korea le Japan military te hi thuam chakni masela North Korea chuan nuclear ral thuam lek chuaka in beinale in nek ton na thentira trulani point chu ati khrelawani tin asoi chuak ani tichon The Telegraph hian report an pek zeldan chuan Donald Trump masa khan Kim Jong Un nen hian trumthum lai mai hin biak na hanlo nei towa North Korean nuclear program hakal puidan chungchang po soidun na anei to boka khamin huwa khan North Korean US avau fauna le ballistic missile ates fauta chu ti to paloni towa masetuna hian Trump chu hunrai lote a US president tan laklu ani dona Kim le Trump te hian hanin kara in biak na lawam to chu thar thole turin tundin huna chuan rang takati thei hani harinom chialawa achan chu Donald Trump hian president tana laklu ani huna amalak na masaber turle nasataka hain sorbing na turchu Ukraine indona kalmek le Middle East boinate chinfel hani dan tur hi hani phot dona
ti chuan hei baka hian har sat na hom thei pakhat chu North Korea leader Kim Jong-un hian Russia in Ukraine harun mek na hi athopa chu wang chuan Donald Trump thar lawm tura hian diplomacy ti nun lea sarkar khoi tulu lampanga in biak na le in dorna nei chunjom le tur poin hethil hian har sat na asiam loksa toni ti mithiam ta chuan han soi bokane anti ti chuan US hian President Joe Biden kai khroina hnuaya hian Japan le South Korea tenen joint military exercise an nei thin ta chu nasatakin hantipunga nuclear ral thuam manga beinan to po invendan tur chungchanga po thil tam taka training hanlo nei ho to poka North Korea dodala kepen chuak turin trilateral cooperation hanti ram pathum heng US te South Korea te Japan te hian tho ho na hanti chaka North Korea chungchanga intelligence report rang te po heng ram pathum te hian hanin ser ton thrina hei hi North Korea chuan hadulo thu halo pongjar toa nuclear ral thuam man ngai ma sela man mai po an thre don lawani ti Kim Jong-un nge in halo sai chuak to boka ti chuan US Secretary of State Antony Blinken hian an tho ho na chungchang soi ho tur le North Korean nuclear ral thuam manga awau na chungchanga in biak na le soi ho na nei tura sol khopui hatowang hian warning shot an tiang dawin he ballistic missile hi Korean Peninsula le Japan in kar tuipuya hankablut ta hane South Korea Joint Chief of Staff chuan hetianga North Korean kanlaka in frosa ral thuam manga in room thaina haron kalpuile ta hi pomjam thaimia lo thil hania hebaka hian US top diplomat Sol Khopuya Aumek Lai Haniboka Hewang Hian North Korea Hian missile dangte anon ka chule zelpoa poi khoina athen lo na turin tiamchin omlawin rang takin ven himna ti san hania North Korean en kanin kara boina lian jok chokchok tu tur nidon masela Korean Peninsula le Japan in kar tuipuya hian North Korea hian missile dang haron kap chok le ni chuan kathak sak turin hengkim paifel sa hanitone hatibok Asia ni kai chuan Donald Trump le a transition team 10 Asia Pacific region le North Korea chungchanga hian malak dan tur kim chang tak le mumal tak sai chuana hanla nei lowa Ukraine Russia le Ukraine in donate Middle East in dona bawruak me mi tumna lama in sorbing na lian tak kan naya hewang hian North Korea President Kim Jong-un hi Donald Trump President Tana Laklu Hani Don Trepa Voini anga te hetianga Korean Peninsula le Japan in kar tuipuya missile haron kaplut hi angam patjia lantir tu niya ngai thatna lian tak anayani ti achiang boka mase South Korea le Japan tan hian hetianga North Korea ronchet na hi anram himna tidar thong tu niya North Korea hian missile dang haron kap chok le ni chuan tunma boina lawam to thrin le sipai thachak na manga in norton na lawam to zongjong aya ale tam taka nasajokin Korean Peninsula hian boina athleng lawang ti soi thei ani lawane antibok North Korean ballistic missile manga haron ka hun hi tukin thotan ni jing lampang kha ane hetianga Asia khomol pui lampanga inrem lo na le boina thar hain mun chaumek lai hian Middle East Israel Hamas firfiak polta inkara inrem na tuthlung siam hantum na po hakal chaumek zelboka nimin pathianit lai lampanga khan Hamas ho ta chuan indona ti topa inka haina hathen thaina turin inrem na tuthlung masaber chu siam ani donta an mi khrenjing ami mi somthum le pali ta chu ama saberatan chuatir tur ania an chuatir tur lispo an siam toa Israel nen inrem na hanayani ti an puangjara mase Palestinian firfiak polte thu chuatang hian chuan heng mi somthum palijinga hian tutenge nungdamalawma tutenge nunna chan to ti report kimchang takarot chu puanjarna hanai lo thung ane Hamas firfiak polta chuan hemichung chang Israel nena hanin remna chungchang hi Reuters news agency nena hanrila mase heminuloka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu office atangin rang takin chanlet na hanon pengala tundin huna hian Hamas sauta hian mitangan chuatur lisi engma Israel sarkar nena hanla pelawa hethu hanon puan hi thudiklo ania Israel chuan anholani hanti
Israel Prime Minister Office Satranga he thu chua han siam nuwa hian Reuters News chuan Hamas official ta chuan inka haina thutlung siam thaina tur kong hom thaya piang chu zom hanram ti ni ti an soya mi somthum palim ming hi tarlan na Alice copy chu an pe ni ti an sai chuaka Mase Reuters News Agency hian heng mi somthum pali han chua tur lis an pek hi tuma an ming puan zar han nei lo thung ani ti chuan The Times of Israel chuan hemi chungchanga hian tukin jinglam darli le hachan ve harik ma deu khan hemi chungchang hi Israel Prime Minister Office chuan lo hnol to ma sela media krang ten nasatakin han sai zuya Jerusalem chuan mitang an khren jingami ron chua tura han phut ming somthum pali han pek ta chu Hamas ho te hian an pom ti chu hei hian atar langa mase chu chu pom ma sela Israel hian an minglis hi donlet an la nei lowa hei wang hian Hamas ho hian inrem nan du tak tak ti hi he thil hian hakok chong lawani an tia Jerusalem chuan mitang chua masak turatana an phut mi somthum palit ming hi Hamas ho tan hena hian han lo thelut towa mase Hamas ho ta chuan khamitum khan an din mun hriat chian nan hun han ma mo thu han soya tuntuma hian inrem na thuthlung kan siam ta ni tia han puan nuwa Israel hena hian mi somthum palijinga nungdamalom zat le nunna chan to zat hi hengma hriat tirna han la nei lowani han ti bok Agent France Press chuan Hamas ho ta hian mitang somthum pali ta hi chua anram tia andamemo anthema poni sela chua turin thutluk na han chiam towa Masa Israel hena hian information mumal tak anpek lo wangin Israel Prime Minister Office hian Hamas ho ta thu chua hi an hnolani ti an puang ta ne anti US Secretary of State Anthony Blinken chuan Middle East sa boinalian tak hi chingfel turin Hamas le Israel nena inrem na thuthlung siam tura in biak na chuan malam hapan jela he inrem lailok na thuthlung hi alo thleng ngei dona Masetun administration nuayamo US administration thar nuayamo he thil hi alo thleng ngei dona ne hati remna kongjunga in biak na nei hani mek lai hian poi khoina lian tak takero chu athleng chunjom jela West Bank lampanga voin chamma darso marik ma khan kedumin settlement bula silai mepuania hei hi firfiak polta chet na ningai hriat ani boka Israel the Megan David Adom ambulance service chuan silai keng pakhatin lir thai kallaya kap chiam maya Israel Defense Force ta chuan poi khoina thleng nia report tom ta chu rang takin hanen fia zui ngala he thil thlan namhuna hian liam tur hanom nualani tin han reporta West Bank kedomin bulloka firfiak polta chet na thlenga hian kumsom ruka upa meichia pakhat chuan liam na takmai hatura Tichon report masabera hian midang palite point liam hantur bakani ti hansoya silai metpok tu firfiak pol jingami ningayan khriat hian bas lotlan lai chu alokap chiam ringot maya tichona ka hnuwa hian ama hi atlan bauta IDF 10 chuizuin man ngai tumin hanu mek bok ani tichon voin chun darsom panni harikma that khan The Times of Israel in update anaile dan chuan West Bank ka poi khoina thlenga hian poi khoi tu silai metpok tu hian mi pathum haka phluma midang parukin liam hanturani ti han report chiangta The Megan David Adom ambulance service sa anho tu pa ber elibin chuan report apek danin midang paruk ten liam na tak antur boka mi pathum nunna chanta ta hi firfiakaron che silai metpok tu hian Basa hanon chuang lai le civil motor train khata hanon chuang lai chu akap chiama heng mi pathum ta hi akap luma he thil thlan namun hi West Bank marlampang Northern West Bank ka kedumim bulloka ne tin ha report ane tichon IDF 10 nu chui na chu anchunjom hala atlembera Palestinian firfiak pol panni chu he poi khoina hian hanin rol ngai ni in han thria heng firfiak polta hian bas ron tlan lai hi an lo kap mai ni lowin abulat tlan kar dang panni te an kap tel boka route 55 andon zomek line helai hmuna hian lolam bunin loka hania West Bank ka firfiak polta chet na hatlen na hmuna hian IDF sipai hengamazat te tirlut belin chanchin kanbot sailai thleng hian poi khoi tu te man tumin azon na chu thomek ania
kong pui then khat te po dan cha hani bok ani hetianga Israel khole tui poisai lo telaka firfiak te chet na athen zau zau wang hian IDF te chuan Gaza mun rang bei pui thak na hanai deuh ranga karma salam panga khan IDF te chuan Gaza damdoin pakhat chu firfiak polten in thupnan le tan mun khona tan an mangnia an kheta bangin bei pui thak na hanai thut maya Khamitum Khan Hospital Compound Vele Building Tren Khat te ti chiat tel haninwala IDF te vachet na hian han hloting time ti report kim chang tak om hlei theilowa Masatu Kinjing darnga le hachan vevela Khan The Times of Israel chuan kha bai pui thak na Gaza Kamalatwan Hospital IDF ten operation anaina Khan firfiak pol ningayarin lel Palestinian mi jani somli zat anmanani ti an reporta Hamas le Israelin dona tranani tangkhan IDF ten operation anlo nei tona firfiak pol nia anrin lel anman tamber trum hania firfiak polapu mi jani somli zat anman tahi khungkran hania anjinga mi somruk tachu IDF ten hedam doin hanvalu chilna inka na hathena wangin liaman nei nuala wangin Israel Hospital thren khatate damdoi manga enkol na pek anni tin han report bok hemi chungchanga hian voina vek khan Israel Channel 12 chuan report an pek danin heng mi somruk te hi Hamas firfiak pol tele Palestinian Islamic Jihad firfiak pol member te hania hunrei tak kalto tang khan damdoi manga in enkol na hanlo tla chamtowa helai chevela hospital le clinic rang te chu nikum October thatang khan Hamas hoten hanlo khartowa heiwang hian hriselona nei heng firfiak pol member te hian damdoi manga in enkol na tur hantla chama masem man ani chung hian Israel chuan Israel Hospital rang Tel Aviv Khopuya Hospital ate Askelona Barzilai Hospital ate Asdota Asuta Hospital ate Holon Muna Ulfson Hospital atele Jerusalem Khopuya Sare Zedek Hospital ate enkol hani mekani tin han report bok Israel Sorkarin an melmania hanrin hlalle firfiak pol ningeya an kriat sipaiten hanman to sate Israel ramchung mun ranga hospitala enkol nan pek chungchanga hian Israel health official thren khatte an lungoi lawa achan chu Israel tan hian hetianga mun ranga enkol na firfiak pol talaka an pek hi thilhim lo thei hania poi khoina lian tak theng thei hani wangin fimkhur takin kalpuyangaya hospitala nathok tu te mai baka civil mi damdoina omek tetan venhimna lam kai hnoi security risk sang tak noya da hani taveka hei hi thil thalo takani tin han soi bok ane masa Israel hian Gaza tanga heng firfiak polan man ta hi an kuta han thini chuan international law noya thiam lo han chan thai wangin Israel sarkar chuan mun khata enkol na pevek loin poi khoina chokchok tur khopa ahu howa tam tham tak mun khata enkol loin Israel ramchung mun ranga hospital ate thren darin enkol na hi an petanin official thren khat chuan han soibok ane tichon voin lampanga West Bank ka firfiak polte chetna wanga mi pathumin nunnan chanle liam toring emazat anom hi Israel official thren khat ten ngai thiam har hanti hleni ti hachianga Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Nablus khopuite Jenin khopuitele Gaza Jabalia khopui jongjong te hi muntina sipaitan lu chila venhimna khawzo ka kalpuyangaya achan chu poi khoina lian jok lo thengle thailaka in vena hi Israel chuan rang takin kan kalpuya tulani hati Israel Finance Minister hian asoi jaldan chuan West Bank tia kan soi thrin Judaile Samaria Rama firfiak tele Gaza le Iran atanga firfiak lo thleng te hi nunrong tak annia hengmi te hi ne angaya ni hatia heng Judaile Samaria khopui rang te control lawa sipai luti ram tilo tu Palestinian Authority telaka rin nang hatu Israel ram hruaitu ta chuan heng muna firfiak polten Judami chengte an thana thom kara anon har chuaka tuna hian Judaile Samaria rampum puya hian Israel sipai te
boina lian jok lo thang thai laka invena kalpui turin kan tirlu hangai toni hati Israel Finance Minister baka hian Israel top diplomat than khat tepon Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu voina thil thang chungchanga hian manmo taka cabinet meeting voina ngai ko hal turin ngen na ansiam hala Judai le Samaria rama firfiak polte noibo turle Israel sarkarin helai mun athir dan thak danglam tur hian soiho na nei kan phuta Israel khole tui poisailo telaka hian firfiak polten rong taka in tha na an thlentir non leta hei bakhi kan khole tui telaka poi khoina thengnon le tolo turin Israel sepaiten hanluat chil hangaya chuchu kan phuta nei antibok diharet chuan voin hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian emergency cabinet meeting ako ngai rin hania West Bank lama Israel sarkar le Israel military te malak na chu ti danglam po ani ngai harinom bokani anti hei baka hian diharet hian report an pek dan chuan December thachung khan Israel Defense Forces ta chuan Jabalia khopui chung Northern Gaza building hom zongjong atanga chuta 70% velzat chu anwai darveka tichuan West Bank ka po hian Palestine hote chentam na muna firfiak polten tran munatana anman nia hanrin helta chu Israel far right politician ta chuan hetiang hian vacheta nuaidar hanphutani tin han report bok firfiak polta chetna wanga Israel civil mi poisoilo mi pathum ten nunna hanchana hian ngonglian tak anei ngai don in hariata Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point voin chun dar khatle hachan ve hapel nu dewa khan thuchua haron neita kan khole tuitelaka poi khoi tu mitanom tak tak tenen hi kan thleng ngai dona anmani lotran puitu zongjong tenen rural na dik tak justice jo anma chon dona tu ma ngai damle ngai nathiam mani lowang hati ole khati jong kha tuntromatana report kan buat sai thaite nile phot sela kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan ngan chua comment le like te milo pek sakle thau donia